Yuma thiko ya keri ya macindano ma arutwo aria mena mawathe kuma mathukuru-ini ma gicigo kia Rift Valley kuria kaunti 14 inyitite itemi ngucanio ici ikihurwo mwaki muthenya wa ira. Kuringana na mwandiki mukaru wa kiama kia mathako kia aria mari na mawathe Peter CTNA, mathako maya ni mateithagiriria hanene hari ukuria wa taranda cia arutwo aya ambayo itachaguliwa iende kwa nationals from Rift Valley, itabaki kwa camp for another 2 days so that on Sunday Jumapili wataondoka kwenda Kakamega. Oho CTNA ni orete andu othe kuhimbiria na kunyitagirira ciana orodumwe na aria mari na mawathe gatagati kao kuona ni makoragwo no hoti mwanya maundu-ini mekuranire. Serikali inatoa hata hii michezo, pia serikali inafanya facilitation kwa sababu wanasaidiwa wale watoto. Kwa hivyo wale ambao wako nyumbani pia wasaidiwe waende shuleni, sababu kuwa na kilema si mwisho wa maisha. Mathako maya ona kuri uguo ni mathiete na mbere kunyitiriro na kuhurwo njiki ni ministry ya mathako bururi-ini. Mahenya maya magatirwo wa gatano ga kiumia giki kuria ateng'eri aria megucagurwo makanyita itemi macindano-ini ma gibururi ma arutwo aria mari na mawathe maria magatabanirio kaunti-ini ya Kakamega muthia-ini wa mweri uyu. Kiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.